Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bilnan porangatan kian soma welcome Karusian. Kaunukot katin pakong menemen kitay lima kareta kasombal an sokor stylenkin. Rabaki kitaylenkin. Feusa sapul mamasan kan sapul malimpak. Kay po ikarban Christ katito. Christ katito po kitayl. Enkak Lord Jesus trailen kak pausa wi sapol melim pakong meche kan Korusian pe kia traila sam karapan trail kat to trail koto ke adam atami eve ira fail na motwalita ni makareta arama salonga. So anyway, praise the Lord. Ima welcome og Japan kapakap penian so water ankian so mau lu koriang kauno pakaunon ken kak masan wan so maktang ken masan kaunon ken masan ang kitak purposefully pilata mak Japan pekiang Japan kapayata. Amen. Di maneu giang gatay nan son ira laut payo kamele le metoto gatay rongers sayapan lien sameriao kitail metoto pironga sanger sompatak toto atail pastor kan atail wan parun kan pil ko pen komo bil watwatak kan pil quality song toto ab kamele le masanun kot songen kapai toto milale makomo yo ngai kakaledi kakautout kita kay kak pil kair kita. Amen. Maktapan patong pwede Jesus masani mei mamasano yai pilkalapan tuko koros mapampatongi yai rakan komuyongay makomposon lar Christ mo itong Christ amaw ama komsaikin to mo itong Christ amaw pil good news kom der tiskarat. Amen. God pa kong komoy makaratay bil welcome komoy kosomoy komo numarin Jesus. Kamu katsta. Kachulong. Amen. Rong masanin kot. O bilataran koros kan kana. Metueto Paul. Kay me kosayanan. Lord Jesus nan Philippi sulu. Iratik isak riyaw isak sulu. Me Paul sotokin kosa me leler ni munsalo aletier me koros. Apa ko saya me song e uta meken presongi eken manokela tama mi memori. Amen. Poya kia kilkulong ota lengan na mi memotai. Ime batuan kima ayo nagyar ran wati ran kap bagan pelatakan peweti pelata Christ ikalap ko saya peweti poya ki Christ makaban wewe ki is Jesus Christ sapol man ko tiyas. Kaiten wewe kina na tail mata wapasa na namong yun. Makawiyalar serian kot. Kawiyalar sapul man kaun. Kalukilar song kan kors me pitata atail maur and met maur and mas. Tibatail kan kors maktail kors kan fail. Kay makaunu kot katil mangi. O pilata kilang wong Christ. Ran kors magmakit koy. Kaita. Glory to Jesus. Thailand, move on. Okay? Ang so koros lukwari ang intan Christ, na makalagal sang, na manaman sang, megoros. Ma Jesus katin masa ni meban, magakiyang katahil, debatahil kan. Aban manokela debatahil kan, magtahil pan wekong. Kampakabay, imay ba't patuan ganing kapantan, kotong kauno, kapakap, inang na mongyong, inang na imongyong. Chaman kayong kauno pakot pan kayong oran koros ni ambam patapatong kauno miminan presence in God we rong masan in God miminan wasamangan ng God anointing in God ken mimia aban kawela aban kisang sangkay sang salmatakan songkan makatangi kitayar at the lucky kitapana the pray kitati pagtader lel
take me kot katin kupurki nan maurat. Main ko maurat motomot labenan so ap kalangan kiyang kauno po ke Jesus Christ. Sapol mayera so kat kito po katailan kakasa. Na eternal life kay tenta katailan maur patapat kukulata. Ap eternal life wawa ke maur sotuk wawa ke maur makapan mimi rengot kaban yeyasen Christ. Amen. So praise the Lord. Iyay kapakap kameleleme ime patuano katerap anso pukat kay boy ke komuyan kelail ta komuyan wiyata mo pilipil. Amen. Kalanganin quote kay nan son bayo ibang watakang kita kay mostly sang irajikijik isu goti apwasa sang ralaw teo lel wano kaskasayan yan so me Jesus kat kola na Samaria ap tuwang liyan Samaria me kola ni tipil pong parareo sapol maton patang ko ap kamal tipon pararo kaya liyaman gola kay ten accident ikamelele me defined time. Okay, defined time and quota time. Okay, magtabang watak nan irajikjikeu te riau puksaro ka jete yang child me Jesus katin abangata menim bilda. Okay, makin kataman ki yang ketailan so koros me operate kat topon sambata dok tueta ramas uya ramasala. Amen. Pakai pak ketail ken excuse ki ma Jesus kaka ketail sotokak. Okay, this is the one of the lies of the devil. Mentayang ketail me Jesus pueki kak po ikot. Ibandayang soto pake on so me katsto na ni rairen sompar sulu sama me operate we are sapol ma ministry that the dog and point ketail ta. Okay, in that ministry in redemption. Okay, redemption to a koprayang ketail reconcile ketail back to the Lord. Koprayang ketail ren kauno court sama tail court pueki tail salong alaw. Okay, aramas kalep kak painta aramas soto court soto tolang soto man kak painta igarapan Jesus at atong gikalapan aramas bedalong ng balwaran aramas. Yay Jesus Christ. Okay, puen pula ni lopo ari kamelele ma komen ketan study wasat po yung subject ma. That's not my point. Abi me ko sa iyagi bukta der excuse ki me abo Christ kak po ki sa pulman ko to. Amen. Operate pon samba aramas tueta aramas. Masa konta sa waiter ka sa loko sa tupakla sa pangata. Okay? Abo lalabot lanimi. Oy kapingkiyang ko po ki me wiyakilata samoro labalap. Okay, makatin lalong luwat koros, de song koros makomuyong ngay kin lel. Amen. Nan James Bayo, nan James Ew, makabanggola wata kwasaw nan pukanipro, iralaw Bayo, irajigijig isak limaw. Mewiyalata samuro labalap, pueki, eyang lel, tama komuyong ngay lel. Eyang song, alas song. Kaya yang luwat wait nan luwat kors magtakin kay tolale. Okay? Bayo isak bayo arikitail kolokol tang poson magtail yeyang wiya son katetepa mamia era tail samoro labalap makat katier mon silangan ko Jesus sapol man ko tieras atay tungal samoro labalap kay ten samoro man masotakin kakpa mata atay tungal luwatakan. Si akakpan, akan am luwat ay luwat. Okay, puya katin yang ale. Oh, mapuksaro ka tete ne yang ale. Amen. Song koros. Song ni song koros. Inda song koros. Song koros. Ni matamataw ni kakan. Amen. Matamataw ni yang kakan. Opil ni balwar. Ay yang lel. Okay, ab kapungagot tanan ni song koros tuweta ktay abita esota kachen wiyatati kamatawamit ayamu mana pangkakpain ktaylta masota wiyatati. Oh glory.
Niyan so me uya wat kwa sati uya matamatoa. Pweki exchange watch anano uyawi. Amen. A socha wiyada deep. Ab yamo mwen aka kachki sang kitail te batail kan. Puksaro masanime e aleyangi. E aleyangi te batail kan. Amen. Ni poson. Ima karata quote pil require romu poson o ay poson. Tanana kamelele kaiten kon. Kamelele kaiten kelang. Ab kamelele yei koporoporki. Kaskasik mekot. Meka kamelele. Teka koporoporki. Kaskasik mekot meka koporoporki. Ab kaskasik ta nikota akatin masani. Amen. Praise the Lord. Kareta kampagabay. Imeneng karati komu. Makray sa leyangi. At tibatakan pagtana leyang kita. Makalagalan Christ. Kray sa leyangi. Atay suwat kan atay namanang kan pagtay na leyang kitay. Pungala. Makalagalwat. Ay ma. Mo silangan kauno. Karata yagkarat ko yan so koros makakotorong masa ng kot kanana irati pe kasal koros memia. Atay karapakan makin sarapatak tay lang question kauno ba atay poson ang gintigla. Tepel gin totongi songon kokon bukat songon mata-mataw bukat. A Bible katete yung tay songon mata-mataw koros makin palianta kupron kot tay lanana apieti. Tay lanana salieti. Kasati kasapagati. Pwede ardiskarati komo. O ngay. Amen? So, this is a icebreaker. Mentola chakita piltola watawat. Nanson payo. Hallelujah. O kamelele. Makakak. Songkoros makauno inogiyang kitakak. Peiki. Kelaiki. Eimaki. Aleyangu. Maam. Ay. Wagi tepel ter koto. Songan pitiyo. Marswati kitrati. Okay, pweki deceiver akin koto pitikita. Ita mebel wiya nan matwalita no. A petitive. Okay? Pweki kauno masa niyang if me tuweta nan Genesis yung riyesak wano katete yung child erakapakatara mas tuweta iray. Tuweta quote. Ab chapel white twist. Niya songki even sarapasong katete o kot masa ni sa kakang songkoros abita tukon nan warangaw tukon asala tama mau tama swat okay tama mau tama swat asala. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Iyay kabakap kauno kotan katin. Amen. So kita watawat nan iratikisu Jesus katin pangata. Awi sapul matomba tango gamno prowi watak the specific story apa naralabata. Okay? Sapul matomba tango ap kola pain kana raik sintungan. Okay? Iyo liyo te ime mi mwa liya ap kotoni dipil. Jesus a bagi pil renolo. Glory to Jesus. Jesus a bagi pil ren liyo kupurmak. Okay? Hallelujah. Yet alien sameriaman ap kotong dipil. Si Cesar katin masa niyang liyo, kito mas na may egispilan. Iratikisu, walu pasapal ma chompatang ko pachulanger nan kanimo poran pointa kanacharail. Iyan Samaria wap sapang patuan. Yatuwe, kamu men sus manangay men Samaria man. Kamu yap kak takipire. Oh, glory to God. Lapalang conversation ranki. The pachot loko-lokay ranki. Mamasan. Okay, pwede men susa karapamenta mo liyo, pwede men susa kan sotra kintotongi talakan, men Samaria kan kintotongi. Oh, glory to Jesus. Dahil kakir kalang yawa sa story at kukulaya. Liyan Samaria wap sapang batuan. Glory. Rajigita kaisak. Jesus katin sapang masani, maka sa tuwan kalanganan kot, o is pakipirem akapan pakipire. Okay, Jesus chapter minister wrong liat.
Okay? Raa pakipire pel kiyangu o epan kiyangu pil mamor. Oh, glory to Jesus. Okay? Jesus masani ang makasa isme pakipire. Okay? Tana makaasa tuan kalanganan koto isme pakipire. Akapan pakipire o epan kiyangu pil mamor. Irajigay sa keo liyo or pachuanong mang Jesus sapol mamui. Liyor mang soche sapol mamui pakit ko purmakbo. O me komu pan itipasang ya pilen. Yatua kom lapasang samatail sekop. Makachki yang kicher para ruwach peitak. Me o na putango yang aki na manakan iral koros ken nimpil sang para ruwach. Irajigay sa ksulu sisa sa rekatin sapang masani aramas koros makin nimpil sang ni pilwet pan purong man nimpilta tama-taman niyan so mera uyagas kasay Jesus masani yang liyo makasa isme ken kita kisakis kan makumpul sang ren koto kasa isme pagpirre. Okay, kapan pagpirre buwan kiyanguk pil mamamo. Okay, Jesus reverong takos ko sa yai. Okay, aliyo tola chapil. Yatuwe, pues ocho no bucket, kapan soto kakite pilet. Okay, yatuwe kalapasang samat sekop at papa sekop. Okay? Asises arkatin sapang masa ni ramas koros makin nimpil sang ni pilwat pan purong men nimpil da. Oh Jesus, kalanganin ko mo mainsang. Kalanganin ko mo Jesus. At meman men nimpil sang ni pilwat may pan kiyang solar pan purong men nimpil ta kokolata. Pilo may pan kiyang pan patlale o wialas papangtan pil mapan kuskustan maur sotuk. Amen. Amen. Isaklamaw, liyo pachuanong maing kom kachkiyang ya pilen. Payanter purong manimpilta. O yanter protong itipil wasakset. Si Cesar kachin masa niyang liyo, koway kareto ompo o proto wasakset. Liyo pachuanong, socha ipo. Si Cesar kachin masa ni, eratigdigay sa kisu, mapungam kasayin. So typo isa kwalu pwede ka popot kier all lemon. Pwede ka pot kier all lemon o all makapot ki an so wat kaiten utan on pot. Match memelel makendan. Isa tuaw liyo ang pachuanong maing iapasayar makomusokop man. Glory to Jesus. Sama choko kin kautak po nanawach akumail men sus kininta metana Jerusalem ta ye wasamara maspan kautakong kotia si sesap kachin masani liyo masani li kameleleya anso pan leleto ma aramas solar pan kautakong samo po nanawach depil nan Jerusalem. Kumail men Samaria kan sota asa is kumail ken kautakyang. Akit men sus sa asa is ken kautakyang. Pasamoroko ken parato sang men susakan. Apan so pan lelato o laler. Matron kautak melel kan pan kautang kiyang. Samo ningeno melel paye songan ton kautak kan mesamo kachin kupurki en kautakyang i. Ngeno coach o makin kautak yang iran kautangki ngeno melen. Hallelujah. Liyo pachuanang yasa memasayaw menanmarki yasa memasaya menanmarki Christ pan katsto. Elaw katsto epan kachin masani yang kachail megoros. Si sesap kachin sapang masani yay ngay i
makosakosay ang nguk. Ari, niyan sa water, sapol maton patang ko apuroto, o priyamay kila kachin, mamasanong liyaman. Ari so taman sang nan pungarail, mentayang liyo, tama ka nana, dapat yawan itak rensises, tama ka reta kom kachin, mamasan kiyang liyan. Iratiktik sa kwalu, liyo pinagiti pochol en pilo, puralang, puralong ala, nan kanim o entayang aramasoko. Kumail kotok lang olaman, makasayang niya, may koros may iwiyatar, yay wiyatar, yatue, kaiten ikrais, rap, koye ilasang nan kanimo, kola rensises, niyan sa water sa pulmaton patang ko pachuan, maing som patak, kom kachin konot, kachin sapang rail masani, miyay chungal kisin mga, may pan chungale, sangan mga, makmail sota asa. Chum patang ko chapiata, paypaytak pananan pungarail, yatue, miyame pachuan tong kanache, sisa sa masa niyang Irail, Irail, kapayata kupuran makachin paran niyoto, o wiyata sa pulmatotok, yay may, the yay maaitungan. Oh, glory to Jesus. So, anyway, karapanay wat kwasat, pwede baktotok, chay kin skim through, chay kin ronga ramas pilkosoya, makapilata, makapilmaitang masa ng gotan, puputiyang nanpol. Amen, apo, ikamelele ma Isaiah. Glory to Jesus. Isaiah, Samuel, Israel makosaya. Marastupan maitang, so ko kasaya, marastupan maitang masa ng got. And bubudi. Abrabankin, pokata, rabankin hale. Kaya pwede rasa, may masa ng got. Makinwiyamen kapay yung atal mo. Masa ng got, may bangko saya masa ng Jesus. Yay bayan ng langunsak. Bilmasa ng court kalep, kalangan ng Jesus, kalangan ng court ngayon sa rawi. Pwede masa ng court, mabilreveal ang katay. Utan ko puron court unsak. Sang ni manaman ng ngeno, magkatratay. Amen? So the whole story is this. May man ko saya. Kaung Jesus, soto utisang raparapaking komoy. O ngay. The child course. Check lang liet. Na ni Rairan conversation ni Meko Soyake lapalan masa ni ratungalan ki. Taan ki. Matap kita pilew. Mautan kamakit liyo me liyo. Kasayayang Jesus. Kitong yung pilen. Sangan karapariyaw me niya. Check lang me liya lapalan olahan ki. Pwede mo manakas kasi yung at Jesus kakaklang. Masongan paytak toto songan kalalapak toto miya na namo. Glory to Jesus. Makabilban kahit ang kachayl po yun in history kabilban ko na kilang mo manarail tuwacha aray traditional life da aray mo manarail tiyak kabilban priya mo ikila kabilban tao kila songan Meli aray puko met rasyang watong all. Duwata rasyo countong ramas. That's not the point. Awi manin tayong songan struggle. Songan more meli ako turu. Imakareta. Ay so met Jesus masani makapantete kis mak ken kiyang ketay kisakis. Yai kot sotra maliki. Smakiyang mo. Kot kabilatakan mo. So, kisakis yung mesoto poy-poy. Kapilata makamanyang kota po ang sampawat, manyang kota po ang sampawat. So, taman retay, may pilata makamaniputi. Apanilaw tinatay liputi atay sailak, makoros. Aramas koros may patang. Mapanilaw, tuwata complainin mamor, makayo laut na natay mo. Pwede song kan makatay, wait to lala, kair talale. Whether malito or sangan situation koros malia es siya represent siya maurin li. Abnang kayong conversation kakakilang ang so may rakas kasayta liyo racism tuwata parakitiya
Kumail men kitma. Bakta bak child kinan kisongan mata-mataw songan mawat. Kumail men kitma. Kumain men sus may chukak mga nantal makitmen sa Samaria kan mga lale. Aka bakit pilrey yan no menitipit. Yan mo man panitip ni Mompil. Imakareta Jesus introduce. Jesus balan pursue. Jesus kachin rabarabakin komita. Rabarabakin niya po. Main ko kataylasa nan son siluay sa kwano. Yi mong yung ang kauno. So taman. Kauno coach ko purkiyan sa lungala. Ab koros ya ko purki korosan poson la. Takot poson la azata. So. Tir. Katail magtail ka compare na natail mo. Kay istok excluded sang lalay. Yang. Imakaratan so koroso konong tailang ng goto ren ngayon saraw kayang malankot pag tailang kin ngayon saraw yung kinsaray katail pag tailang kin asa yawasakan magtailan na kopungala yawasakan magtailan na aktikikla kopungala na tail mo ni kosay ni mo rin limpak ni mo rin kanangama ni mo rin katek ni mo rin Christ me katkito sa panaman ki nan sampar silu sama me katin sailang ki mawa kita la sampa pwekia kiyang mauruat pokang ang sangren ngayon sarawi katstiyang pon mecha kriyaman change the old world kampagabay. Hallelujah. Liyo punpunat ka kumain man kichma. Main puin makichma. Hallelujah. Jesus imetapta introduce pilwat. Pagkiasa situation. Meliyo ko turu. Kapang itipil. Kay kachal ko sang nan weyew. Agsinta kayo. Magchal chap kita pil parar. So chap kita pipe ko to. Kay murin parar. At chapta pari. Lalakang. Pwede kisakis kayo ma. Pari. Kawyata. Kakareto. Parar ko to numataylo. Murin pariyo. Glory to God. Actually, use pipe. Kay pipe. Kachay lala pipe ut kito numatayl ko. Pwede. Chay stukak live. Chay stukak mamaw likin. Bil. Amen. May man kasayang kachay. Song payo. Kamela na may song payo. Kayo ko song palong aramasaman. Kay song payo what? Makatete yung kachay ma. Aramas stukak mamaw. Likinang. Kay kachukak koleti. Menta makabil kelay kachukak mamaw likin asinga. Teang. Amen. Glory to God. Kachukak kita komuyongay kita anane angwat. Hallelujah. Praise the Lord. Kita anane angwat. Kita bilsutukak. Glory to Jesus. Kita stukak. Hallelujah. Kita stukak mamaw ki. Atakelay sutukak mamor likin ang. Okay? Kita sukak mamor likin warmth. Karakar. Makareta. Kita ilmen bombekan experience nan wain ligikan kita ilkan po. Okay? Makaban pauta sipala one anso yo one time yo. Katay ba mela? Panwar chay lanane karakar. Glory to God. Kosulu katay lanane mga. Amen. Komuyongay kita nane mga. Hallelujah. Kita last yay kita nane Pihl. Research kasaleta. We cannot live. Chay sukak mamaw. Okay. Sota tatongki ang murin manage. Silu, murin manage payo. Kaya kita isutukak, yatan sotana na karakar, murinawa. Okay? Murinawa silu, kita ilananawa silu. Kaya likinawa silu, mag soto, kastukan, karakar ng balwarom kabamela. Okay? Kaya mga, rebel ko sa yame, kita isukak mamaw, murin weak silu, nan weak silu, likin mga. Amen. Chay sukak mamawr ki. Okay? Pran silu. Likin Pihl. Okay, this is common. Kakotong ren kauno.
Icha makaka breakthrough ki. Okay, katail experience, okay, katail psych experience. We make us ko sa yanmet. Dai patuwana. Leo. I saw me iratapan conversation Jesus introduce ang Gata good news. Pihl what? Pihl magaban nima kabang promen nimbilta. Nim pihl may ban kiyong ka ye plan morum. Ye Christ mo melan introduce him to her. Okay, magaban pachang ya magaban dine with me. Magaban tingata, magaban maitata. Glory to God. Yaman taman experience tami intenta, kay trial experience niya so magkakasamo Christ, kakan peace, kakan pabol, kakan relationship at miya. Okay trial saikon, pweki kita miminan sangan iraira. Liya utan miminan irair and sarwaru matak. Hallelujah. Akchapil kakilang ng story ota. Liya will experience marriage problem. Amen. Yeah, kapalan po po. Pwede Jesus kopang. Iyo may kamilang Jesus masa niyang ang boat merliman. Abol magamimremet kay din ang boat. Hallelujah. Kampagapay. Sota good news ta kaklang metueta dame Jesus malan introduce ang liet. Kaya liet wana nimenan bitter matakla wairak song toto kitmala amatamataw among yung pwede yan so me Jesus pataki yung me all me mimireu kay tena about me liman all me mimireu kung naman no ya kay tena kay may nolo sa akin to yata commitment in man iran popotla pungla kay baliya pil experience kautak puentak malkin kautak ng Jerusalem kitro sakin kautak ton nana kay asa me masayaw panggoto asa me Christ panggoto abuya kay asa puya ko sayayang Jesus sumbuka ay makareta Jesus pil purong elaborate pil purong take her okay into a deep conversation. Yeah? Glory to God. And so me, check kailangan so me, Jesus kachin sabong masani, nanara check, murena nimpil, okay? Jesus masani, Leo kom kachin, tana, narajit kay sa klumaw, Leo pachuan ang main kom kachkiyang ya pilen, payender purong man nimpilta. O yender protong itipil wasakset. Si Cesar kachin masan yang liyo kowe kareto ampot o proto wasat. Wasat niyay wiyam matamata wasat metoto kin okay me kasi metoto kin batango wasat. Ikamela na me Jesus sa melan kaskasale yang liyo esto melan shamey liyo. Esto melan kanamanaki liyo. You know? Pagchocho imo machay lime ko sa iyaki ibang prong ko sa iya ima kareta me chocho sotokin men kaudang giyang kaun sotokin men yang sarawi sotokin men yang rorong masanin ko karapa pagtaka ay so maka moti yang mo sila ko man magtel papa ko man masarawi okay ari ay so maka mot ka rorong masanin ko metueta met ko ya rorong masanin ko tueta lamp tueta marain Akin sereta tail matamataw, pag trailing kilangata mo man at tail mo. Pumasa ng court kin, kasaliang tail kupuran court. Kasaliang tail kupuran court, tama court katin kupurgi. Okay, ariyan so magtail kilanga tail mo katiyasang kupuran court, tail kin namanak, tail kin sorrow, tail kin shame. Tuwechanan matwalitan, an so makauno ko tamasa ni, ang atam yako wirok. Pweta namanak kakilisaw. Ismen tayong magkakilisaw. Glory to Jesus. Kampagabay. Song toto. Tel kap ko liti sang imi ko sa iyaw. Maktapan. Laketi at chamong yung pagchan kaklang. Limpakan kot na natamaw. Iban tayong socha pakeo kauno men katego. Kauno socha katsto puen katego kata. So, puksaraw masani me katsto puen kamor kataila.
Kamba bai tama komu ye tangatangi. Ria ita komu ye tangatangi. Pagcaban tangala wasa koros kauno kat wasau. Ab I moment tepel kun watok tan namanak katan sorrow. Amen. Ikan uyata tip, kakan uyata tip, kecil koros wota man kecil, lime ko sayaw. Shame on kecil, makcil ban, patangki, the redemption of Christ, akcil of katay karamas. Boy kaitang kecil song katay. Awi karyang kau na bang kato iyan soma kompan kan takot katay. Kau no sotokin katay kecil. Saik lel anso na katay kecil. Pasabal makatay. Glory to God. Sota meman kak escape. Sota makak pitsang. Sabol makatay. Komu yung ngay wutan pan yang kay the wait lale. Imakare takchanan pelatar ranwat pelatar. Ayun nakir. Kay aptepel kun wato ata mata-mataw na iyo pakan punpunot ki kagan suswat ki naman ki. Kambabay mo na mo yata tip kau no pinamangir. Kahit na mangi pakan continue on mamal ki kalanganan ko. Aba mangi makchaban fail aba mongyongan kau no mangi. Ay mongyongan kau no mangi. Magchapakpaka kauno. Amen. Pagpakpaka kauno sa tamijan kasay ni matamataw. Tell us that Jesus explained it to his disciples. Makapakong iya kapayat tayo maasan kan. Oh, glory to God. Amen. Kakakon dami ko siya. And so magagurong maasan ng court. Mia prompting. Mia push. Like, mia kakakon ngan sarawkin. Kan sikanong among yung tekin. Kainang iyang among yung pakan kapayata. Tama court mamaasan ng kata. Amen. Liyo pong gila ko saya iari ikamela le makomuso ko po. Pwe kia Jesus katete yang maur me maur kian so what the all me mi mereu. Get just a revelation. You know? Ap ko saya pil purong ko saya. Lang tola cha kayo ko saya me ko men sus ngai men Samaria. Akarya un peket me belan kita na kitsa ken kautak ponana akmal ken kautak nan Jerusalem. Ime ko sompal gian so koros bakchal kayang Jesus ta kauno tanganan kot a kauno ken kalwa yang ketail nan erbitin kot buksaroga te yang China James me man me lack wisdom and bucky ya wasa ka ba ang bucky ya erbit so ta likin kot amen but likin kot erbitin kot when so say kita nanacha kapakapakan boy kiata moran kak and kang me banta sharp Bake, limpak, kanangama, yayasan Christ. May kalap ko sa iya. So te ew taken more me, lapasang taken more ye Christ. Hallelujah. So te pelew taken more me, kamperang kalingwet makauno malbekan uko malbekan niya. Imakaretak Jesus malan in pursuit, malan pil katin pakong komi. Komu me yang isota makapilsa sa isngay karongorong ilayet. Glory to God. Iman introduce the good news is kauno sa men shame komu. Kauno sa men kateng komu. Kauno malan pangpangan komu. Pakong komu. Pakomu yan receive sa pul makalangan wat. Amen. Ime kawewek yang liyog. Lang iban tayong abanlelewan so. Me solar me bang kautak ng Jerusalem. Wasa me Israel kang ginchata ke po apong po Israel me bilbil ta way bilbil Israel me Israel. Okay, up in some way they missed out. Po kita artata kila you know and so makakin anki koporopor po ko citizen you know kabilkin anki judgmental po Israel ma Jesus kachin masani karasaraski all riaman kotong kapakapaman ya saurik taxes me pakpagi na marmare o pagi main court makang ye wi aramas tipanaman kaya ya farsio son patako te son ko seno to kasi kalanganin komu pwe kaya isoto kunu ya tati ay maura ikin lamkin komu son ka sota humble lale sota akchik si pride kun ko wela ramas po maso kun ko wikitaila. Glory to Jesus. Ari imemen ya watong komu sot karanwat. See, liya mimina na time and so ma when we are ta pilipil. Mapan koko santanan matamataw me kair talala. Pwede ko turur me mia.
Okay, nan racism mabilmia. Okay, pwede kirail men sus ngay men Samaria, malkin kautak po nana kitsa po nan Jerusalem kitkin kautak ma. Jesus kawewe yang. Me pilwat iba kayo kasampal. Pilwat ye Christ, pilwat ye ngan saraw bang papangta sang lalamon. Kampagabay, puin totopan kakusata pilwat. Puin church many amapung Pekit ki sotapan kiyong pilwat. Imakara ta Jesus masani ng soni sa klamaw. Patangya ye ingay matukon wine melel. Ye matafine. Ye matuko sota rayo kakapareta wama sota. Kay kayon wama kauno kasik na nata mo wawat ye moren Christen. Kay ten i kolmo kay ten ye tayla melel maktanan kiyan. Kay kitan mamor ke moren Christ. Ya, meposon. Imay chap kita ni chapiyo. Ya momong cry sa kachin. Sapol man kita tipatrail kan. Poyo soto yata tip. Temptation, glokolok koros, kapal koros, kosong koros, makoyang ni sota tipa. Sota tipa. Ebil sukak mela. Imakara ta Bible ko siya may submit himself to death. Obedience to death. A giveaway his life. But rekoloko tanas sukak mela. But you're talking about life. More. Glory to Jesus. Imakareta utan percent puki aramas puen kak mela. Koti laban sambaran sulu katin yaskita more lingan makauno coach the glory of God. Lingaling liyasen court. Amen. Kaya satasang imela. Kampagabay. Lobo kay ten men. Kiyang katata kakon ilinsensuat la. Lobo kiyang katag mamoran baweti ran course. Amen. Hallelujah. Okay, kitay bitjangalar ng condemnation mindset. Okay, matamataw pwede kita defeated. Daya tuwa po utani yamo mang kau na bangkak makaw niya. Glory to God. Ay bantay pwede wiwiyati bantayong makoserian court ibantayong kanane pay attention ng masan ng court. Takot mamasan yung pagkasukakin yam intan Jesus tipom kan labasang. Tipay kan labasang. Pa intan Jesus lapasang tibacakan kors. Oh, kampagabay kam manokela manamanen intan Christ. Makareti na natamong yung buwan wutanta kay pagchan kak posola aleyang kita magalagalin Christ. Kay the righteousness of God. Aleyang ugno poson. Niyam kamele lakot masani. Amen? Glory. Pagkauno masani. Makjaban sa bake. Aime. Yetakan karya. Yetakan conditionen sa bake. Karya. Okay? Atamor panola. Amakjabake. Ay yetakan conditionen bake. Okay? Kotpan. Kapay kata kotpan. Kalangan onguk. Kotpan. Okay, kasaliyong uksong kobriyang mo ikan. Amen. Taga to kapan poita. Kapan kapay. Glory to Jesus. Amen. Back to our story. Okay? Imakareta iwataglel ansome lel kautak. Okay, pwede kiliyo punot kimenia mapung. Tonana met at Jesus masani. Okay, men susakan. Okay, bang watak wasa. Kumain men Samaria ka na reza kriyaw. Okay? Pwede chan liyo iraw. Nanrajig isak area isak. Isak tuaw. Liyo ang pachungan ng main. Iya pasayer makomusokop man. Prong kapreyang. Sama chukokin kautak pon. Nanawacha. Kumain men susakan kininta metana sa Jerusalem cha. Yewa sa maramas pan. Kautakong kotiya. Si sesab kachin masani li. Kamele liya. Ang so pan leleto maramas solar pan kautakong samo. Ko nanawach tepil nan Jerusalem. Kumain men Samaria kan sota asa is makumail kin kautak yang akich men sus sa asa is masakin kautak yang. Pwe Komour kin parato sang men susakan. Ap anso klang atola cho kosoya. Melel Jesus kachto pwe sapalman Abraham kan mesalongalakan. Amen. Ap kalangan in court lelong kitail pilmen ligikan.
Hallelujah. Karata katesis karetke. Maman kantam tugin tamakasto warong. Kay pakaiten ko samoro. Kesto kaitiang. O ibantayang muk. O karusian maposon la leyang rail. Mauren Christ and Chan Christ poson la Christ. Moitong Christ rail mo. Born again. Ye irail ma let kalangan wat. Imakarata Bible katete yung tamakasto ka punggilan niyam totok. Am kotoki. Te wiala ka entitled long megot sign lang maramiyan pukomiyan puko iban tayong puko mawa pastupang kabaurukala puko kareyong kom nananti o ibil mang kung kom nanti yang ngai bil nanti yang ketay koros memoriang Christ ten nanti yang kelay pueki kaiten ketay stokonong paypana akpumpana aksiyay pana afchail anana kelay lo payang atay lumunditiyo. Glory to Jesus. Kapagap giay mo, bang kapagap giay mo. Praise the Lord. Acha papa, acha yeah. Continue on ministering redemption and continue on. Yeah, makalakal watch ma Christ katkiyang katailer. Amen. On court song koros unsaklar. E nagyer. Redemption na nagyer. Pariagit sa manaro. Christ katto pola sartiya sata. Kiyang kachailer mausot, kiyang kachail pawete, kiyang kachail poson, kiyang kachail limpak. Apo masa ni kachailan kamelele. Amen. On kachail. Hallelujah. I makchanane aleyang kacha. Rongorong. Kaskaskulki. Kaskosaya po na chamor. Kame matamatawa. Amen. O irati sangan matamataw kan matapel kun wato. Ang puko ay puko mo. Amen. Pagchan kelay. Oh, hallelujah, Jesus. I'm so excited. Hallelujah. Glory to God. Ako saya, anso pa lalato, alaler. Machun kautak melel kan pan kautak yang sama ng eno melel. Payay songan chun kautak. Kan masama kong kachin kupurki en kautak yangi. Ngayon kot, o makin kautak yang re en kautak ki ngayon o melel. Liya pachuanang. Iyasa masaya. Menan marki Christ pan kachto. El lau kachto ang pan kachin masani yang kitail megoros. Si sesap kachin masani ye ngay I me kosokosay onguk. Oh, glory to Jesus. Amen. Ay so me liyo rongorong mech. We are rongorong Jesus a kaukawewe. Kaya kainta match me pung match me pung. Lord Jesus, makabawatak nan Epsos payo. Kambagabay ko. Nganan coach through Paul. Okay, one paron Paul koskosayata na. Ibang watak. Ilas in scripture met. Okay, ikamelele me i-share sa pungala niya silo. Te niya bango. Amen. Ayo. Okay, apoy mensay wasagis po. Niya watak. Glory to Jesus. Amen. Epsos payo. Irajikitik. Kaya masani. Anso koros riyaw koti. Anso koros kumail kasaleta amail imbay. Malaylay. O kanangama. Kumail kasaleta nan pungamail amail limpak. Ni amail soto pan itingki meche kan en wiya songan maur ma kumail kin. Pungki tamen wiya. Kumail wiya wan ma kumail kak. Pa kumail en kin tataurta. Minimin mangeno kin kachkiyang kumail sangni. Sapol makisakis en babol. Makin kolokol kumail pana. Oh, glory to God. Hallelujah. Isishare maayo. Apsong yung may mamprong ko prayang. Tana. Kachailen kinta. Tana. Kumail wiya wana mail. Wan me kumail kak. Pa kumailen kinta. Taur cha. Minimin en ngeno. Kin kachkiyang kumail sang ni sapol makisakis en babol. Ni sabol makisakis en babol makin kol kumail pana. So the point is may man ko sa yawasa. Minimin pana. Ew pana. Okay? Ni minimin en ngeno. Glory to Jesus. Makin kachkiyang kitail kisakis en babol. Okay? Makin kol kumail pana. So, ikamela na me. Hallelujah. Ikamela na me.
nan maurwach kitail soto pan unsakla kalapang Christ soto pan unsakla niya tail lalakong. Amen. Lalakong kita wewe kemasanan kot. Pues como yo ngai kita soto pan unsakla ni kaiten songkoros mei kamelele kapang kamelele. Kaiten songkoros maka kamelele ibang kamelele. Pues kisakiswatch kay puksaro ka tete ang chakita koros anana kamelele masanan kot. Pues masanan kot soto pan sorala songkoros pan sorala masanan soto pan sorala. Amen. Or makomo yung ngay kita lalagang chabang kamelele masanan kot. Pungkipan na pung la tailak pagchan pungkipan na songa tayo masanan kot isto kamelele. Hallelujah. Nan palwar watel nilalakang marain ki erpit. Pues ki pay chocho bakit so pungki kaitan kita la puchanchap. Sanger chanan katete marin kokoto bilenan katete kap pekit wetkin wiyaw ya kay mau kumet kay kamelele ap eu so me ka kintayong sot karanot ma currently kichaka pungke pana ya no unsakla niya tabang pungkila tamang nganen kot masa niyang kita. Amen. Nganen kot ka kiyong upapol may bilanki tababol may yanki takaanki ko nganen kot ka kiyang kita. Amen. Ari kamelele me pungla taila melel me agas kasaya wasat agasaya ningen. Amen. Como yung ngay ka punglila ningen di makareta Jesus mama sa niyang liyo eleleran so kay makauno bang kupura iraikan makautang kingeno mele kaiten wasa kaiten nanim sarawitan nan ponana okay iraikan me bang kautang kingen o melel Glory to Jesus. Bakta ba como yung ngay tiarata. Niya tapil experience mawat. Me bakchoto niyan so magtakin mamor na ramas. Kamakabay. Kichakin popiti. Kichakin luwachala. Kichakin pangata. Kaya nganin kot makin kiyang kita. Inspiration, the fire. Lululingan sarawi. Pwen sawasakin kita. Kelen kot. Erpeten kot. Kaitian kot. Marainin kot. Pagchan purong alayang kita. Kacaman kin kita, pesota meman reta, mesota, ya, kaitonan al makatel koros kaitola la matel mo samen, atel mo tiban, okay? Chama na rob walu, lima walu katete yang chai niyan so makatel mi apkot kating kasal yang chai ya wan lauten sabal malimbang chai niyan so makatel mi minantip, Christ kating pogi la komo yungay, kampagabay, kom der tangasang kauno, kom der bil bakit, pagay katel bakit. Taking bake it on counter. Kay pwede ya child ticket ta kay tanan environment yo me kay ko sa iya ngay men sus ko men ma. Okay, stupa na leva ta po kumail every yom ta kumail siamap ta kumail group ma kich ma kumail assemble kich kaple kich songkan. Kabakabay iban tayo entitled bukat soto pang kiyongu pilwat ye pil me bang po pangtasang lalata kay ten ko solar pang pangata kolay titipil ran koros afkanana pilwiya aw yaute ay ban tayo pilwat ye ngen sarawi pilwat ye Christ me bang po pangta lalata kay nang iyong kastyara na natatongki ang will power makamen plata takamen kela kicha kaya apang kay nang iyong pusong pakan kan ngang kitupang ki men maur ki maur makalakal men maur ki mauren limpak men maur ki mauren katak kanangama. Oh, glory to Jesus. Mauren poeti may katete mauren poeti mauren kanan sokoros. Glory to Jesus. Amen. Makomuyaman tangayaman kay marainen ngayon sarawi marainen masanon ko sereyang kita pakan peineronga maur songan kategori ta ko mimilale kay agay kita wiya tanga sang. Okay? Ap kalanganan coach pwede liyatan kiyan so mau. Pwede define time. May mote tiyang Jesus. O asawewe koros. Kaung Jesus kamaray niyang kasalayang. Kabagabay so tayo wasa kaban diarya. Kay bilwat. Ta marainwat. Ta repetin coach. Makabango ya tanga sang. Tay bango ya tanga sang. Kay Christ Jesus. May tong. Kaunong. And masanong komoy. Hallelujah. Kabagabay. Bakomrong ngilayet. Kabil mata wasaik non tetegi pantayong kastupan weweki. Okay? Matuweta.
Jesus ko anana break it down. Atay master anana break it down on Leo po Leo understand. Okay, sang nan mata-mataw. Koto ni pwede atay bilagay gatay bilkan kauta karkaratak chay anlak chay so traditional. Makaratak alamayang me. Akay bakchay gintotong kita pwede isprin me yeyang. Kaya Jesus take it beyond. Ponang wasang nan mata-mataw koto par wasamak chay lama-lama pay na chay ken par koto len nan ngena kamaray niyang Leo kawewayang. Murin mo ibantayong last question. Ain sauta me Leo aleyangi pilwat. An sauta me ekamelele te aleyangi me pilwo. Kay boy bilo kasi yung mga napapongta. Ibantayong Elia mebel one of the ministry the evangelist makola nan kausap Samaria katete yung rail me kelangatar masayaw. Kaya ang sauta, nanrawiya koskosay, nanrawiya melan conversation. Yan so me, Jesus masa niyang. Okay, liyo ko sa iyang, sawiyawi. Pwede sa wrong. Okay, kukopo ko sa iyang, Christ pan katto. Kaya Jesus masa niyang, yayi ngay. Yayi masayaw, yayi ngay. Kaya tama liyo ya, diyo masal. Kaya pwede liyo aronger, kilanger. Okay? Ay so me alia lukola. Kokola ng kausapo. Pero peren ki pwede kiya kilanger masayaw. Tuwanger, conversation. Jesus masa ni makabamuitang niya. Ibang betalong kabanyang niya, ibanyang tiyamang kanaganar. Hallelujah, Jesus. Ay so me alia lukola. Melan wiya. Meditate tama ka uno mama sani. So excited, so empowered. Man so me akola nilang Samaria katete yung rail. Ang so may Samaria ko rong, pwede kira sa background ng Leo. Laiban tayong, story, ay story. Glory to Jesus. May itong goten tatong ganuk. Okay, benta, kauno kintatong ki. Tupso me bilolar, tupso me aramas discount, aramas me, social lama me, warong, kak. Amen, ay mo. Kauno mangi, ananay panay, nanay wasa. Oh, glory to God. May sutokin men ko sa iya. Kay buweki. Hallelujah. Chapel bildabil songo-songon karampa. Kay buweki. Ay mo kauno mangi. Hallelujah. Maso to malibay mo. Kay tani mo moimet. Iso to ba ang batabatang ki Christ. Iso ba ang bilatamen pa kong Christ. Of Christ visit ya. Tuwang ya. And so may encounter. Nganen ko the Christ. Okay, kauno take me into the wellspring of life. Okay, so may nimpil what ye ngen sarawi. Nimpil what ye pararan mo. Iyan so may tiarata. The true relationship. Udan melele wong kauno. Okay, me wasakoros. Okay, ranach lakap may vilve. Get back up. Purang kasinanta. Purang manoke na tame kano isang move forward. Niyan panaleyong mind court makikiyang met. So sa kanya kelay po yan kakasata po yan poeti. See, lack of knowledge. Iyaw number 1 magtayl kan popgila. Pwede ya tayl soto wewegi. Mong yung kauno. Met pa irail kan. Amen? O iyay kapakapan so magtayl koto. Koto ren kauno. Klang, kauno kalwa yan ang sisenew. May kasaya. Met the more may yasa sa lamasan ng kot, ipil more may diarata mautan isa sa tulumasan ng kot. Walau tinay titiarata kauno ibil walau tinay tiarata mautani sa tawlun. Amen? Kachuka gandanya magchakaskasar kiya sa papakot. Pwede yachi masanun got ye ikupuran got. Amen? So ang totong ngensaraw bilkak auteking kita. Glory to God. Mebonang intamak chaw yetetek yan sawat. Hallelujah. Kambagabay para ruwat koroskak nimbilsang ng pararuwat. Para ruwat ye Christ. Para mabambapongta. Pwede nganan kot. Amen. Yan ba may tang Christ out koranwat. Wasa kemiya may tang Christ mo. Mabil mechaman makarongrong ilayat. Kauno malbay kamoy. Hallelujah. Makarapan kauno may tang yan po sa out koranwat. Message. Amen. Glory to God. Matuweta liyata mo. Ola. Magtel ka kinta. Sarwaru. Amen. Matakla.
ya tua pot mer leman okay so to kasi panis makasela is okay rante yo na rail mai bantayo lio seri ma awatang tipso hallelujah we ki ola ka makasela liya ka amen but li all my power hallelujah okay getail ko sang nam background in all my power pagi ya tradition apo bantayo ren got hallelujah got my power hallelujah amen glory to God got kak ale to tongi me got me soto katapan sampawat me samba look down on the foolishness of this world amen when kasaliang sampa me God is mighty hallelujah God ponangin hallelujah song koros maktail lama hallelujah may tang kambakabay may tang kaunon tatong gano amen icharer tangasanggot icharer resist refuse ap kauno melanin pursue hallelujah koraba pakande hallelujah hallelujah ibang kambakabayo ibang kabakap nak mamia sapol mo beta kom nak purong kalalabak kay bueki ikamele le kauno melan nan klokwet kauno melan to ke mo yung naramas laiban tayo kitail karan sangayo run course every day makitail move on iban tayo the day closer to God tail melan karkarani la kauno ayo nakier kas chubil pang purong ko preto ayo Maure na iyo makamamaur kiyar ebel nakiya rima karata ran koros iya ta target katan mamaur ki mauran Christ taila yai mauran Christ amen kay tenilalakang ki apne mamaur ki mauran ngeno makin kiyang katailia okay makasali ang katay na napsoso ya mauran okay nan ratik riyawo tana amay limpay malaylay o kanangama kumail kasaleta na pungamail amay limpak ni amay soto pan itingki metekan and we are sangan maur ma kumail kin pungkita men wiya kumail wiya wana mail kak pa kumail en kin tatawrata minimin mangeno kin katkiyang kumail sang ni sapol makisakisen babol makin kol kumail pana wartayo mia ngentayo mia tuwecha kaporoportayo me mia nan maur ma kumail malipiliptong lale ko chaman mia o posan tayo o bil baptize tayo okay ko chaman mia mesaman aramas koros o kaunen mekoros makin katin kamakamakit mekoros o kin katin kat retail koros amen hallelujah so ibang kabakap pandayong okay makauno melan lugulugay yung invite di kuno okay makarabak yan ni song Jesus but Jesus pangkat kiyang Pihl na papangtasang lalaman amen kahit ang Pihl makabanim a Pihl wat pan bidiyang nanamong yung o Pihl wat pan papangta sang mararanat kola iban tayong relationship ang God hallelujah pan waksang ran kors hallelujah alasang ya uya ke pina buksaro katete yang chel kamele na namong yung katete ni kilinawom me Jesus si makao hallelujah kabanan ki morsotek amen kasi ya omaing Jesus kalanganin kami kapingkiyang kami sabol mamulim pa kongya ranwet ibilata o ipakiyang kami yan katin makakiyang yat baikan ibilata may ibang kalulasang debaikan debay koros may wiyata rancho yo debaikan may bil manokalar obranwet Omang Jesus, ipakiyang kami yung katlong nanay mong yung. Kauntay mo, uyakin niya alarmas mo kami katong kupurki. Sang ranat kola. Belata Lord God, may man mauriyang kami. Iman babay kami. Iman out kita nga namin sarawi. Taptay sigin niya nga namin sarawi. Sang ranat, o bangko kulata. Numaran Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kalanganin komi, makabil may tong Christ sa mo. Glory to Jesus. Amen. Kakela kay komi,
ngangki kangkang plenty tim palingen masanon kot pakan kakerta. Amen. Pwede niyan so magchild seri. Song toto kakak look back ko lang. An so magkaseri kaysa sa tame. Maawa tame sa kanakan. Amen. Lain serikan. Sang sampung tabalil sa bareo. Rasa sa differentiate. Peniral kan wiya karkarop selyo marabil. Pagadiyar. Ta. Bibisti. Arabil gantoka iraibil kangata. You know, ima karata komuyong ayutana. Nanang ngongi. Ngongi. Kairta. Pagchana sola ko puron kot. Amen. Kachana sola ko puron. Kahit din kairta pagan wiala wan paron te son patak. Amen. Kaya ko siya son patak. Kaya bali ati sapong awan title yung mekot. Amen. Kasi son patang kita son katete yung mechikan tama kauno wiyang amaw. Amen. Or karetay kamel koros me maur yung kauno miarel katete takray siyang naray maur. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Komi, amen. Bil kabagab ki komi. We kamele le mesong kategori bigos ko siya. Okay, ketel. So, song toto effect the child more. We yana na child more. Matakla chocho mia. Makareta utang child. Kachik. Amen. Bitter. Punot. Worry. Hallelujah. Yawan kapay makapan asa kauno. O asa kisakis makin ko yung komun. Jesus katin masa niyang liyo. Kung tanpang kito, kiyang pilo, irenis mapakiyo. Amen? What a divine moment. What a blessed time. Hallelujah. Aha moment. So te iyo, ay so barak yung inampong ko ngayon sa raw, nampong ko kauno. Ibantay yung makauno kan, wiyana na child more. Amen. Nakaipakan so, kahit na nakaipak. Pagkait na sokoros. Amen. Kahit na sokoros. Pag maan sokoros kaklik lang megot. Iban tayong ang poson bilban sola. Poposon kahit ten kelang. Ang poson yay kamelele. Kaporopor ki liken kelang. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Komasa. Kater maitong. Song kan magalalal ang karayong kan bitter mo silangan kauno. Abnganan kot, makot malangis kisaw kanong masanong kot makauno malan patpatagi yung komuyong ay bumbungot. Kamaleyang komuy. Aleyang ya. So patpatakang komuy chay patpatakang ya. At the same time. This is the word special for me. So that I can bayan ka kaleyang ya. Ngay pelata mamorki. More in Christ. Tapilan ka mawat. Glory to Jesus. Kauno mangi, kauno mamasa nung komuyong ay kachan penirong evaluate ang more. Yaw sa kamimi. Sangan mataglakan mawiyawi. Iban tayo. Maliyo sa trokoturu. Ibang kasaya. Mamanan ko ta pursue. Tamaman ko planan ko. Nanang kinigilang kauno ko ta kan. Malibara masakan. Like, ang so makauno malibe, chompa tango, ro yala like. Ako la rin picture, paki rin picture, in daya. Kitong yaman yung tatong go roman. Orom boten. Okay? Pugsaro ka tete yung child, maro pangata. Relaiter pong. Pong, sutral, say ka rail, ro pangata. Stowe kisang ni rair tamarami milale. Complainer, doubt, pekasal punot. Pumay ni bilarail mo. You know what I mean? Iarail businessan mo. Paran kakabali iarail panene. Picture miya panene, about. Okay? Ang Bible kasalde yung child. Paikew, huwag kita lang maurang picture. Puutani ko puron kot. Amen? Kaunokin, may tong kachay, rong mau tayo ta. Kauno sa tokin kachikiyang kachay, kapal. Kauno, may tong maur makamelaan ko turo. So to ko puriya mo eh. Kauno bil mangi makaluwa talar tabil sagluwa tala. Kauno mangi sangan irairkan me kitim katapanar kakaluwa ki katala. Abu isabol ma plan. Puya ki katan kak breakthrough. Amen. Tuwa ta liya. Liya na journey tsaka kilang. Errong leyang iplan Komour. Errong. Kay song koros me kaskasik payang. Imakarata sututok tisang. Kola pataki yung rail, song Komouro, so kopo laler, masayaw lalator, iral ko ito rong-rong.
Okay, Jesus spent time right. The whole story kamawata. Purala reliyotana solar pang kamele lo pueki amunta pen kich klangero katete. Imenan we abayo buksaro katete yang child. Ay so me rekalweti so batango irail tayang pataki yang rail. Farsikon tayang mal der batangi. Kay der batanga marwo Jesus Christ. Hallelujah, rokosaya. Hallelujah. May suka grati sanggit patangi tama sa ronger o tama sa klanger. Irail kancha me katete kilang wasaw kayang mi wasaw Christ kapitugala. Kayang mi wasaw ang maura kariyang mela kauno sa wasayuk purang giyong second chance. Kayang mi wasaw kauno pakpakayu ko pray ko to. Imagine makauno sa trapan show up wasa magamiyo yamo mo na sa maur. Amen. May kasaya ngay kakatete po ibitsang mela. Mela chocho ibitsang. Kauno sa wasaya po yung kasalayang ya. Maurwat kay tenchak chan ko to cha maur ki cho mela samalar. Maurwat kitan saylak lale kolete mekot kay talale ko porki po yung tabang ko lang nan maur me patapat. Imagine maur me patapat kukulata. What a life. Dangan main got na balap kalanganin komoriyay kan kors merong leyat. Iyay kapagap manamanin ngayon sarawi. Ikatete lot ni kilinaway. Katete po na rail maur wasaramimi yo. Main got na balap hallelujah. Songan struggle kan. Songan experience kan. Songan situation kan. Maramimi lalo main got kalangan. Rail kan kong kachin mangi yo main got. Me kol rail tiyer. Bil wrong decision kan no Father God. Hallelujah. Makom katete yang kito sam na nach pilipili kan. Imakarata sa galoti yang pangkanaw takentib. Main got na balap sa Borobor masama lukwar yang kamu paki kamu yang makong git paki kamu yang katin so say git payatin nang sen kolula prong sopa yang kamu yo main kot manamanen sa kamele manamanen in John Christ o maran Jesus pangkasalatagi kita lo main kot kalangan kamayaw kita tao main kot kalangan nan song ni right kan of Father God ikamele ni ay katkate cha metroto salatagla ni Rael kanan Rael mongyong kanan nga ni Rael mga namasaraw yo kat kachin kakakela kay Rael kin kachin pok Rael ta Lord kakela kay Rael ta o main sam hallelujah main kot kalangan Lord Jesus abiyay kapagap ipaliantang nganen condemnation Father God pagkam kachin katete yung git mo kam sotong condemn kit a pain nganit knowledge kin condemn ta katay kitata katay katama naman kito main sam hallelujah Lord pasan kakso pa yung komi Katay pukat Lord na layang kita so pa yang komi. Lord sa ter rok sa ter namanak. Lord o sa ter bigkit ki. Absen kak lukwar yang komi maing sam. Komangi. Monat pakiyat ko saya. Komangi yer. Pon riyay sarabain kan. Pon riyay mana kapakan. Olan kota kan. Liyang kota kan. Panayrayan kot koros. I-release out ko ranwat ni maran Jesus. Salatakla mayauta. O kilangwang komi chamang Jesus. Metapanat poson o pilkamsak panat poson. Hallelujah, pasan lalabat lalimi. Pwede yung kachin masa ni Ray kan matabiyat at to kasong palewa payaksang. Rosto warong kamuyo maing got na balap. Kalanganin kami sa umpukat korsa ledi. Uy kamele.